Mushana Production. Reveranda Mungusha nuwe nkubonire nuwe nkwenda ngo akutasi katwahwa na Reveranda Reveranda Mungusha nyenda ngo akutasye kandi mwene njizire ngo mbanywano banje no mangu nyine bingi kwanjizire ngunando mukazi ngira mazima kanyijo wawe katowa ngo mukazi wono janka kwaki iwe niwe uri kumanya chorimpa haza mukazi w'abantu bangambwire manyo gumwe kitakushwerwa aryati haza mukamogo abikore mukama unaza kuchikora ejo takabine nyine nyingi ati na 5 nkakaguma nindwara munongo kandi shiwe kama hega waisemya akenga ihati nonde yaki bakwita ngo nshabire hatu watandika kumbuze myaka ukunshabira nemyaka nibikwataganira nkaki hati nora kama hega ije myaka yiwa isaine ngo musigazi ningasho umushiro yijira akajya ati ninkuna nenda ngutase wanonda kunshwera unganora kama hega nkoku mama oya kigambo ngo waise myaka mitoka bwino mushija no baso kushanga eje mico mibi iretumire otafuno mushija abashija binyine ngabashija bona nibakunda omwishiki aine mico mirungi mbwena ni nkushaba ocho ha mico eje mibi ohinduke gire mico mirungi noza kutunga omushija naija nakushwera nakutwara nimukora maka eti munonga konka reka ngaruke yo faza wazagaruka yo mazima reka ngaruke yo we bare munonga kale ngamwe utakagenzire ngamwe utagarukire yo ekinareba ukamashazo mukaya weje nani nkweshengereza yago mwana ogumpa hindura micwe umutamara wawo kamahega kwara hindura micwe naza kubona umushija
umuhanirire mbene nko muzire urengo yahindura ha michwejo mibi kumiza mu muhanirire kaza kubona mushije kunkashikande biwangambira hari amutawani wawe tera yaho utiniza kubugambira twaturi babiri kandi we tera yaho akabaki atfaza ebyatera yaho nibiringwa koko nakugambira kikiri kwenda tubiganirira mu muhanda omu nicyenda twishe kubona ubwire tusitame kutekerereze byatera yaho mazima tenkabe kugambira mu muhanda kale twine nshonga uja kubona ubwire obwe nabwe no binganiriraho tureba ko byagenda mwakando go mwishogo mpaka mahega yeza ho muyambe olengo yahindura michwe na ija kubona umushisha sikwe kandi ogumoshabe umoshabe intebe byo kushabira kale kanje wabare munonga faza kama kulinde amina Kamakazi wanje korugusa babayo oriyo himukazi oriyo ndiyo no gamba ndiyawo kamwabuzire babayo babayo mazima bambi korugusa yoshi wanoruga hoko mwene mukazi wako kundeka nsibiro kwa cyaro nindondera reverend mukazi ego naenda kushwera nsibira cyaro nyine banywano banje binji kunka ruhanga yanyamba namubonero mukazi wamubonera omukazi namubonera omukazi wa reverend akutasya ego hona shikora gusya obwire manya ngo bamunywani wanje tuba munywani wanje mazima ashina ki hona mazima no manyangunye no mwishikika mahega agwira ha mahega no mureba mazima waza kurondera reverend omukazi nyino mwishiki atishika wamanya ngo uriya no reverend w'abakristayo muhara wawe kano mukristo hati no manyiseki manyo mukristo tikiri kumanyisa ngo takusherwa mukristayo aiza akagiro mu bakristo yihayo mwishiki yamushera hati no musiramu muhara wabarugahare agire kuri yo mu bakristo nabo bamushera hati no manyisa ki muhara wanje takurugayo akasherwa reveranda akahinduka sapura kajijura mazima kazo mu kanisa akagitwa bakamutera mpeta akagitwa naho mane korugusi reka ngambire mukazi uriyo mushisha shomere kandi ushatu muhara wawe akashoma kuki hati nyonko ate muhara wawe musigurire reveranda ngo kwashomere ngo ko kumumanya hati eco kumanyisa kushoma niki muhara wanje namazima kashome cha mukaga cyonka konke cha mukaga kwarabe yacishomera bakazi kano kwateshaho zabe ibabo za bibuli bakazitwara mu cyaki muhara wanje nari kuza kujare ngoroshi nari kuza kuburira ate reka ngambire iki nabonera reverand mukazi kandi naza kumutasi webare ko rugusi mbene mangu hacyarani wa munywani wanje webare ko rugusi webare we yebare
Owishe mweko rugusyo. Wanje Reverend. Akushemererwa. Reverend. Kama simwe Reverend. Asimu muno. Gai. Imaroji. Murire muta. Nubuhoro. Nubuhoro masima Reverend. Masiba muta Reverend. Twasibaje. Muriyo? Turiyo. Mukamasimu. Asimwe munonga. Ati Reverend. Omukazi namubona. Wamubona? Omukazi namubona. Okay. Ashomere. Ashomere? Aine degree. Degree? Ashomere byo kuhinga. Agriculture? Hejo yenyine. Abiyene mu degree? Abiyene mu degree. Okay. Mwenu Reverend. Mazima nanyenda ngo otasiyo ya mukazi. Okay. Nanyenda ngo otasiyo ya mukazi. Omukazi aine michwe. Omukazi akurira mu makamarungi. Nahesa ruhange ekitinisa nahereza abantu ekitinisa. Mbwenu mazima Reverend. Nanyenda ngo otasiyo ya mwishiki. Tikine shonga. Nchiriyo mu kisibo cyanje. Kundi kuba namazire ekisibo. Nija kugambira no mureta. Nituganira nindeba mukama yaba yatubasa kubera hamwe. Mazima mukama naza kukikora. Kare bambi. Hati mwenu Reverend. Mureteri ya rumishiki. Apana. Kambanze mare ekisibo nija kugambira ubora mureta. Kare Reverend. Kambanze mare ekisibo nza kugambira. Kare Reverend. Kare bambe. Kare. Obusinge. Amina. Sigareje. Obusinge. Twetera ya. Bisho no kusiba noryo. Wakugira ngo jore seforia n'abageni bajyana. Ukagambira ki? Ukagambira ki? Kimuka. Aza nazambira kwimukaho. Ushoga ko leta imicojo n'abageni barya. Kirebe ngo niki. Nganda kushanga habyo kurya. Siba no ryano shangu n'abageso mu. Kama hega. Wanji mama. Ija hano, ija rero, ija kugambira. Ija mwana wangu. Kama hega. Wanji mama. Rugayo neizire. Oh. Ina shwarje kushandekereza faza. Na rugayo. Ija sitamaha kuteleza mwana wangu. Mwana wanje. Wanji mama. Nomanye kinakwetera. Nabugana ko rugusyo. Yaja ngo yanaruga kusigurira Reverend. Reverend nayenda kushwera. Mwana nakushaba. Nyenchakale ronda kajwaro karunjo kajwareje. Uteka makeup amisho akashocho kaboneze. Ose kushabira wa Reverend. Rero why Kyomukazi mwana wanje yeshongore
ohungure kibuno kikuniko kunamire reverando zine mama oyesharingo mukanisa kandi ositame hihi na reveranda utazahari rero urebe tukamanya mama kunkashe mama umukanisa ntibajwara ibijwaro bigufu nujwara makagufu n'abareveranda n'abantu iwe mujwarira akagufu hungure kibuno yishungure mwana rengo ryo murokore azogumage no hinduka muno ogirote agumarebe nka mazima tukamanya kasitambwine mama tukamanya iwe nyince kare yetebekanisa kandi kambwine mama iwe kajware oze kunkano manya cyanteganisa mazima ko rugusyo kumanya ngo ryaho gwira amahega akaza kusigura handi mwana cyantangaza iwe nyince kare zo mukanisa haza cyabazi kanisa progiemu yatije kumanya ngo ryo mu Kristo ngisiga ugisiga shana jwara kakoherukire kungure haza akonika kora mwana wanje mwana tucyamanyisa nyinshi akayenza kushabira mu bakristayo nyinshi akariwe zo mu bakristayo ugendo ze kushaba kare mama mazima nyone cyo ntareba nicyo wanonyetereje cyane cyo nkwetera kare nandiyo ninza kutebekanisa cyacyo kare iroko tebekanise mwana wanje kare